Hello, muntina sopi ulena tuni ahichi Bible study anangai hozau sinabon savin Christ and the family akonin kangai lutna uchibay kahin pikit bin hi tuni ni ho ai in a ball banzomo Genesis bung som nile bung li sung Isaac jiding ki pui chung sa nga hi phachom cha Bible quiz le Bible study na nei khom ki dio ahin hi in the ball zing ngai bangvin amasa penin chate hol le nu le pakhat penin taw namang puma Genesis bung som ni le li sung hi south him zong le vel khat be na sim do khom te divin pakai men ikitem vin hi chi bung som ni le li sunga tinga chang cha bi chu hi le Genesis bung som ni le li chang som na ni na he in chuin aman o pakai kapu Abraham patien tu ni a nei pilhin sa na din na ang sunga katave kapu Abraham dingin ko to na hin nei tin Abraham so pa so na tawin him aba na hin characters IPP characters ki muam itia hile akhat na so Abraham ahiin patien ta sanzo sidami pa ani na son Isaac ahiin Abraham zi no Sarah en ahin pi asaba atum na ahin Abraham so pa Abraham in sunga so la upa pin pa ama hi Genesis bung som langa lama ki mu bangin Eliezer ahi tinjong akisejen him Alina chun Bethuel Rebecca dinga apin na apa akimuin anga na ahin Rebecca Isaac zidia pathin alhanu akizong akimun ahim hichi bung som ni lali sung hi itilai par anegi zi ham itia hile Bible thi mona say danun Sarah anathi phatlai su 1859 BC vel hinti ativin chule anu athi chun Isaac chu kumsom thumla segi anahitan Rebecca anaki chen pi chun Isaac chu kumsom li analhingtai chuki le chi hoilai mona ki ham hoilai mona thil so ham ti evena hile Genesis bung som ni li sunga thil so ho hi Bethuel le Rebecca anachen now Mesopotamia gama Nahor khopi mona anaso hi tin Bible thimon asejun Bible azong bung som ni li sang som sunga zong akimon hi si bung sunga outline to sim kimo ho cho hi le akhat na cho hi chi bunga hin Abraham in a in sunga dia aso upapin pa akitep sa na akimon hi ani na achon Abraham so pa pathin mena akitep tol hana Isaac jiding pui dia anakal son to na zong akimon hi athum na achon Abraham so pan pathin koma apu pa Abraham akhuto na zala Isaac jiding akomona dia atawna kimuna bungzong hi ali na achon Abraham so pa le Rebecca kimoto na thusim kimuna bung hi anga na achun pathen thil gon dung zuya Rebecca apale ain so mitian pathe bo na to alha to naw zong akimu agup na achun Isaac le Rebecca ke chena thusim kimuna bungzong hi abana hin questions to study Bible quiz in an khom na diva hin thu do don bun na hi chate homo sei pi zeng lovin Bible reference ki pi hoto klo na hin hodo khom divin pakai meni ki team ki vin hi question number 1 na achun pakai jin Abraham chu I to banga pathe anabu iti ahele chang khat na lama akimuin pakai jin Abraham chu imalam zo se apathe anabu tin akimun hi question number 2 na hin Abraham in pathing koma ki ha sil na anane sa chu koi ham iti ahele chang ni na lama akimuin a in sung so hola obapin pa ahi question number 3 na hin kanan mi te chanute la akona kachapa jiding na hin pui pe thelo helding hi ti hi kon koi koma anase ham iti ahele Abraham in aso te hol au ba pen pa koma anase hi ti changthum lama akimon hi question number 4 na hin Abraham in asapa Isaac chu hoi lai gama na le pui kitlo helding hi ati ham hi changup na lama akimu in aman ahinda la sa agam ain ko te gama na lepui the ki lo helding ahi ti anathupi in anaki hasil sa en him question number 5 na hin anu me nun nang manung ahin zui nom lo le ipiti ding ahi anati pm ti changgit lama akimuin nu me nu in nang manung ahin zui nom lo wa ahile hi chi ka hasil na akona ong thol na hitai ti ana sei pi na hi question number 6 na hin Abraham so pa so ipiti anaki hasil iti ahle chang ko na lama akimuin apu tai gui noi lai ta akhot akoin anaki hasile question number 7 ahin
Abraham su upan thil phalai lai ho chu sangong sau izana akiwon itile chang som na lama akimu in sangong sau camel som anaki in anagonge akitin him. Question number gate na hin 8 na hin Abraham su upasun hoi lai gam anazot itile hi chang som lang ma akimu ken Mesopotamia gam na hor kopi anazone. Question number 9 na hin azot namun alhun phat na Abraham su upan ipi anabol itile chang som leni lama akimu in apu Abraham pathin koma atawe. Question number 10 na hin Abraham su upa ataw chai masanga koi hung itile chang som langa na lama akimu in Bethuel chanu Rebecca chun aling ko wa tui bel ahin puin ahunge. Question number som lakhat na hin Rebecca chu itawang nunga ham itile chang som le changup na lama akimu in Rebecca chu nunga tha ve nom noma melhoi ahi tin akisejin him chukile. Question number somlani na ahin sopan tui don ding athuma so Rebecca in EPT anodon bur itile chang som le lama akimu in Rebecca in hung don o kapu na sangong sa hodin zong tui gathal pi inge ti anodon burin ahi. Question number som le tum 13 na ahin Abraham su upan Rebecca so ipi thil pi anapi itile chang som nila ni lama akimu in sana bilbale sana saw kol ni anapi Question number som le li 14 na ahin Rebecca in su upa za ako ipin chanu kahitia anase ham itile chang som nila li lama akimu in kay mana hor zinu milka chapa Bethuel chanu kahi ati. Question number 15 na ahin Abraham su upan Rebecca thu say aza achu ipi anabol chang som nila gup na lama akimu in so pa so akunin pakai chu chibay abo in ahi. Question number 16 na ahin Rebecca so pipa so amin ipi ham chang som nila ko lama akimuin Rebecca so pipa so amin laban ahi akitin ahi. Question number 17 na ahin kay ma Abraham so upa kahi pakain kapu so kitang tain pathe aboin ahaw he tai kon hichi thuhi kon koi koma anase ham itile Abraham so upa and Rebecca so pipa le apa koma anase ahi hichi sang som thumla li som thumla nga lama akimun ahi. Question number 18 na asun laban le Bethuel and Abraham so upa so iti anodon burhanem itile chang som nga na lama akimuin hichi thil so hi pakaya ko na hin kenin iti apai ase katithe honding ham tin anodon burhane. Question number 19 na asun hichi pa to kilhana na chiding ham ti Bethuel labanin ado hona so Rebecca in iti anodon burem itile chang som nga legi lama akimuin henge chitange ti anodon chinange chitange ti anodon bure. Question number 20 na ahin Rebecca and Isaac ahin mu achu ipi anabol itile hichi chang som guble chang li lama akimun ahi sangong sawa kunin ahong kumlan ahi. Question number 21 na achun Isaac and Rebecca akichen pizawa chu iptm chang som guble sagi lama akimuin Isaac chu anun adal ha longhel na akonin alungmong leta akitin him aba na in application jildo ding le cha te se pi te ding ho chu hile akhat na hin Abraham in achapa Isaac kanan minume apui pi lo dia asopa atuhil nahi tu lai minu mi pate zau sini satya hil na dia phata hi satyan pathen nei lo ping tha lo akichen pi lo na dia sei pi jing ding le hil jing ding le taw pi jing ding hi minu mi pate mo po na hi ti sumil po hi te ani na hen Isaac zong jinei pha kum somli a hi ta wangin ajnei ding chung changa apa Abraham anil kalna akimupon apa ena jiding anapui pi chun sengai ta in apa thun ananungin a hi athum na achun chate hon Isaac banga jinei ding chung changa enu ipa to kilung koba kilung to ta patheng koma ta khom puma ji le el pasal i holte diu dan e hilun e hi ali na achun Abraham so par Mesopotamia gam alhuna abol masat pen chu taw namang puma pathen anakilam kai sa zen Isaac jiding hol na analol hingin e hi anga na achun minu mi patele chate hon jinei na dia matta a patheng koma taw puma ama ikilam kai sa leo lol hina epi te diu hi ti sumil po hite tuni hichi Bible quiz le study anangai hozo si
Pathianin ibon sawin pathei bo tau han ka ki pa e amen.